Nini attitude wahare wah. Nini attitude. Jodon kulumbai ka be hai norok no kahambai jiba ya fari lam sogo hai tini no video tini hai sengman pika resap kereng korang ketui rai ini ketui keke boya sin takuk manik angke body logi wo pai sopai kya sini bukuk Anjali Riang Haksalmani ekdum tam sekam parnumo para bensin sama apa? Para Kanchanpur orda, nol saja man Kanchanpur borok. Amo Tripura pas paika, Tripura paithak. Tripura paithak ni sini sebo, Tripura ni muti te baisa ni paithak di paithak. Ke belai kan Haksalman paika. Hanya tini thak binai. Ke belai kan kosto khayo bo, bersamung no hamzak nai, bersamung no khasuk nai borok. Aidi hingke. Sini ril nyala ini, body resam mungtang sa release bongka, hain bagi norok resam mung resam nai saba baksa basini ana, ke yang tini kisisa norok no, kok bos halai ne, bini mungkang funu gana. Ke bongka, Anjali Riang, awe liri Riang belana? Yes, Anjali Riang, Anjali bahai tong. Kaham no. Nang bupuru pakai Kanchanpur ni tini dah namia. Tini payo. Tini payo. Wah, Kanchanpur ni tini painen kau jadi sobat kaya kau talo? Dosta rok nai. Enggak hanya tini tahun nai. Tini thang nai teji. Wah, nang baik tu marvelous ah. Energy kaham. Enggak awas boros resap sih thang pinai ko. Enggak tu belai ke warna masing sa. Enggak bini thang nai ni resap mungtam seng kamu? Oh ya look. Onek resap mung resaman balok jak video shooting mani pilai jak, kintu mungsa karone boken kezao finally release bongka actually Tripura music Tripura sa music dangmu Tripura sa music channel lo hingga tini le bo hai resam bagi phai dong sagade ba bai ke bukti bai project ti hai tong Tini kai kraman modele tulung type phai nung tunggo. acha Oma hai type ang moi sa resap ya ko. Tini naman bagai first ang tulung type resap nai. Zora man bagai dara maning no balai ham bai ya faro. hingga nang to ora Haksalma ora to washo sok payo hai panu kubun studio ro to resam no resap itong hingga tam resam ro tabuk sak zora market to audience ro bagai ongkhor jak tong Bisi waktu ang kau bro resap ota. acha kau bro na Kau bro song kasih sini. acha Resap kau ya lek sabuni nung man. acha hingga alga to kau bro mang hai na Kau bro man. belai ke hambai bin logi bo sungno bo khorok sa bongga sabongka Friend. bini friend na okay very good hingga bong no lam shogo hingga manik bo tongo bo kok salai na disruption iya bolo padinga sentinin setup ready khalai na recording ni bagi Nini attitude whatever, Nini body show the whatever. Hai deh. Mana falsuki aku hin. Nung tong dita. Anglo just kisah orang practice kaja. Oh, enggak begitu. ठीक है. punya ke bapak ke aku kenapa Amta ada चलो. Nini attitude wahare wah. Nini attitude. Nini attitude whatever, Nini body show the whatever. No gui bekane kaslek laika nang kokmani chakleng khaw direct nang phaika Enggak tini nusamung tonor kisah hendarman kena baik kena enggak belai no kena top tak lain ni Calvary season belai kena hop ni ya bolo dufung nan naik dong enggak belai kena tok belai ke hambai sini takuk mani tai Anjali no bobo ekdom tam sanai kosto khaishoga sini devar ma roni kobrok no sawi loi keriba
belai no jora nalainai no pun mote buku rono atoro beto gainai mas nam laika engke paithago sini takuk manik ni bo haino bini YouTube channel to norok saino mano bini personal norok thangrinai bini recording ni blog rock te upcoming je project rock ni joto updates norok manai norok bono subscribe khaidi te abo haino sini bukuk Anjali ni bo haino boni bo YouTube channel tongo tamni Anjali Riang official engke boni bo haino je bini upcoming project rock ni joto updates te boni samung humung samung resabung baca kerenjak samung rock updates ridong heda gan norok aro manai norok bono follow khaidi tai bini channel subscribe khairi di engke ani channel lo bahai norok kisa misa subscribe khaita buni logi logi engke thachingoi ko sin bisingo buku khoroksa ayam kunasuk tamai bang keto subscribe khaino rka norok bahai no norok ni yesi ma phone di yesi koto phone jeso phone sini nai customer soklan kisa hain sini di asuk baina sini leng mane ro hamai thambo belekon hambai hain hai malayana ketal samung bai ketal borok bai mukhang bai khlaina haina hai norni thanibo updates nan bagi phai tongo next blog hambai